Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka Victorium, ka Dukan Kitiar Kilan Met, ka Babhatam Hakador ka Babit, Hanong Tumay Old Beat House Shillong. Kalai Puway Trik Unang Liber Arazar Puway ke FKJ GP Southwest Khasi Hills District. Hapo kajing ilam jong working president jong kaseng uba borban job walang hilapenlong kajing te lamayong. Ki kali hamau kerwan kabakentup nado ki kali red hado ki kali he kum kadak kajing sngosi kabaya debat kajing do no jong weu samla yala kajong kajing im kabala jia kajing sha thombor jong ki samla ki bumdai ki khasi hamadan golfling Shillong ya kaba wei ni ki samla uba kerteng uphersan roy merthong ulado no yala kajong kajing im nakaliang jong ke FKJ GP kala penrem jor yi ki runar ki bedan kti ban sho ye gini ki samla bat ban khat ju borru ye kajing im jong usamla phersan roy shusho ka seng kala kentu jor ya katanat polis bakadai ban le AA halor kani ka benta lemkum ta ka seng kanam shong klik ti kanyai bodin nakapor shakapor kajing pulong jungi betul kalau kadak kajing persa ini kajing sungolam nam ta ni phersan roy berthong kajing sya penyap kajing sya pembor jungu tapi ni riu kla riu transnam ngla bonong te wala kata ru prem jor ni gibriu bat kan kumolong menta hadu kan dia klimat bom taru nagaliang ke police department nagaliang ke sarkar kampat simlar kimpat la ban kem yano ru badan ti kani gejingja te nagaliang jungi reseng ni prem jor kamtam ya di police department kamtam ya sarkar bagi dai bandai mardor Gelam kunta kani kan nang aiding si aiding mar ngitep wala umdai udkhat jong kasang umdai udkhat jong jat brio kunta nagaliang jong kasang idon gejingkit kli boy lo yelo jong pardo persnam te nagaliang jong kasang kanum song kliti mat kanang yai budien mat kanang permi isu fair nang sekmat bat kham tambe nam ta daw ba jong gari bujat